sela le sela magešong fela taba tša rena di nnete moro ka madume ya kgotso šia o hlea tšeo kgapetše batheletši ba Sekhukhune FM ka ona Morota ga ke go tame ke tamiše batheeletši ba radio ya Gaborena ke tamiše ka mafarahlahleng magoši ya Gaborena ke a letama baruti ba porofeta mangaka re a letamiša ke tamiša balli ba bošego bja lekgono re a le dumediša magagešo o ka re go tla nyakega gore mopapa o no ria rutulo tše di ye godimo mo ngaka gore ba tle ba kgone gore ge ba bolela ba bonagale ka gore ba fasana ya ya ga bjale wa bona ge go le so go kaonana go na le bokaona ya go na le bokaonana magagešo fa ke moremi a bolelago le lena ke ntate Morota ka fale taba tša rena di theetša ke bohle mo radiong ba ba theeditšego tše ke di-camera re bogetšwe kgole le kgausu ge le beya ditaba le di beeng gabotse to re nyakang fela ke nnete ke nnete fela gore le tle le kgone go ka thušega akere ene ka morago ga tše le tlo di bolelang le swanetše le di šale morago gore le be le feleletše le thušegile re tlo kwa taba tša lena gore le ka thušega ka tšatši le le tee goba letlatši ya matšatši pele le ka thušegana mathata a batho ga a swane alright ke ba ga mang magagešo ke ba ga Malatši. ke mammalatši Nna ke nna Mmaphokološi ya Malatši gae ke tšwa Tzaneen pele ke ba ro ke mawa block 12 okay mara no nna ke bogadi ba ka ke ka mo Glencoe ke lena le swereng ditaba le sese ya ka ke ena a swereng le ena a ka no James. te tsebiša ke nna ke nna Thaini batamela a kopelwana le sese nna ke nna Thaini Malatši hae ke kwa Tzaneen mawa block 12 Bolobedu ya wena ke wena ke go tshepang gore o tswa Tzaneen wena wa moko ga a tšoa kwa okay le ka nna thoma la re fa taba tša lena mama a di thome ko a di tsebang ka bontši nka moka ra di tseba ka bontši alright Okay. e tšea ke mampele o tla e thoma sis all right ya radio e homoletše a re sese Ke dumediša batheeletši ba Sekhukhune FM ka moka na bona nna e ke tlo e bolelang ke tlo bolela ka taba ya sese ya ka ya ile a re šia last year ka October. Sese ya ka ile a ba motho le gore o ile a hwetša bogadi a ya dula bogadi o tloga moo wa se be le kwano a feletša le gore ba mo romela gae ba re a ya laiwe gae a boa gae ba mo gana ka bana a ya dula gae a sa nka hwetša phetolo gore ba molata gore ba a ba feletša a sepela ya ka lefaseng la Gauteng o nyakana le matogo a hwetša matogo a wa fela a nyaka bana ka mola e be e ba bothata mo go yena a sa ba hwetše gabotse ba mo gana a wa no phela a sa ba loiša o se ne problem a no phela le bona bana ba la ba direla ntho nngwe le nngwe a ba romela o se ne bothata o ba bona a ba bona gantši ka bo December le gona ba emela e fela a ka re ke wile a sa boa a ka re bana ba tle ba tlo nyaka go tseba gore o wile if o wile ba late ka wene mong o tlo ya ba lata a tla ba le bona le gona a swantse a boele morago bana ba swantse gore ba sepele before yena a ka sepela a ba le bothata o dutse magweng ka June a mfounela a re ke nyaka gore bana ba tle mo magweng mara ke founetse magolo a bona o mpotsa gore bana ba nyaka go nyakega di-social worker tša bona swantse gore a tla bolele le bona ka re bana ba ba jwang le di-social worker wene o se ne case mola o le motswadi wa phelang go bana ba tata go bona a se gona wa o swantse gore o be le di-social worker ka mo gare a re a ke tsebe a feletša ba mo file bana ba le batla ba le ena ba sepela ka July o thoma August o ka re a thoma ya ba le motho a hlakahlakanang a dutse le bana ba sese ya ka kua le kgaetšedi ya rena ba no fela ba bonana a tla no thoma go hlakahlakana ba re o ba na le
dimake mo maotong o ka re dipheta e le motho a llago ka maoto gore maoto a baba sefega se a baba e rile ka di 16 tša October a founela gae a ba hlalosetša gore yena o mo seemong sa mohutamang wa ba jwa wa gohlola maoto a ruruga ga a roba le bošego o kwa o ka re selo se ya mokgama se fela se tloga se tla mo mogolong se boela morago ga a robale mara o na le matšwang ba mmoditše gore bothata bo tšwa ka bogadi ba gage kae monna ga ile a robala gape o ka re o na le bomakgoma gona moo bjale ena a ka re ke be dilo tša 2019 a sa kweša gore o diregileng kwa morago gore o hlapišitše gore o dirile jwang awa le nna ka bolela le yena o jwang a re awa ke a ba jwa mara ke tšwa mothone ke tlo kgona gore ke phethe taelo tšeo a ndirele o fihla ke fetša ka re mara o tlo kgona na ka re wene o ka re ditaelo tša gago no fela o di omela o sa di fetša re this time gona ke a tshepiša gore ke tlo phetha ke fetše awa gona taba re boletše di 17 di 18 di 19 re bolela di 20 di 19 ka mo founela ka call o la leng re be re bolela ka WhatsApp ka di 19 ra bolela ka call o jwang se sa wa ke right le nna ke a mokwa gore o right awa gona problem le nna ke a go lefela ra wa se o fodile ena ke nagana gore ka ba le motho a ba jwetsang tsela e re di 20 gape re a bolela di 21 a sanka ra bolela di 22 ke yo call e tsena ba re tseba gore se sa ga go robetše se ba fihla ka mo a dulang ka gona ba mogodiše o robetše a nnoši ba mogodiše a no tepatlamela mo mpeteng a ba le pisi ka founu ya gage o hladitše a re tsebe gore o hladitše ka dinko ore ka madi ka melomo e no ba madi fela mo mpeteng ebile o šetše wa senyega melomo ye kgwe le dinko tšekwe ao ba boditše batho ba mmušara ba tla ba mo tšea bana ba le kua ba rile re ba mo tšea madi a ba le mo go yena a ile a elela gore be le madi a mantšhi ma ile a ba senya lentrasa ba fihlela le base mo ba ile ba feletša le gore ba swantse gore ba itšhube bjale a re tsebe o tloga mo mmušara o motšere mmušara wa mamaka wa swanela ke gore o molate ka mola o tloga mo ba ba le dikgoa kgona le mmušara wa mamaka wa re tšikela gore motho wa lena le swanetse kana o hlokofetše laboraro ba mokgwetša laboraro o re le swanetse le mmoloke sontaga gae ke process gore le boloke motho o na le ditšhelete tša motse tša go thušana le swanetse le emaeme le ye ka mošate le direng le ka seno emelela la re le boloka motho ba rawa motho wa lena o senyegile le lena le ka se mokgotlelele ene le rena re ka se mokgotlelele ao le ka se kgone jwang kare le na le di-fridge tše di swarago motho ya ba le gore ba ga bogadi ba gage batle ba re offera gore ka gore monna gagwe bana le mmušara o ba covera ka moka a sanka re mo cancela re kgopela gore re le bolokele ena pele ka situation ba ga malatsi e ba swere gampe bano amogela gore a gona re ntse re ka se dirang a wa gona problem ba founelana le sesi ya ka ba bogadi ba gage sesi ya ka o le ngwana ragadi ya ka o mongwe e le bona ba communicatang gore tlang ka mmušareng dirang eng e rile ka tšatši la mafelelo ba re botša gore mohu a ka se robala ka gae ka setle ka labohlano o tlo tla mokibelo a gona problem a ba re botse gore mohu a swanela gore a boniwe ba tlo re botša mola ba šetše ba fihlile ba eme mo ba re mohu a swanela gore emiwa le gona koloi ema ka ntle malome a ka mongwe wa lwana gore wa le ka seemiše mohu ka kwa ntle o ka reng ke motho a kgweditšeng kotsi mo tsentšheng ka jarateng koloi tsena ka jarateng a ba mo fološe a ba reng a ba mmolira mmona a gona problem e re botšiša gore bothata bja go sa rora bja gore re se ka mmona ba re botša gore lepokisi le crashitšwe lepokisi le crashitšweng le ka se kgone gore mmona cause le mo a ba dutse gona mmušareng o ba a sa bone a dutse kgole mo le goreng a go tsene moya gore monkgwa go se ka feletša o tswele re sepetse re ile ka mabitleng ya ba gagano ka mabitleng le kgaetšedi ya rena ka rena o sepetse pele a ile o lokiša a fihle ka kwa re le mmone ba rara mmona re ena o nyaka go mmona ya ba gagano ba ba feletša ba mo hlalosetša a no kwešiša ka re be re le mo setšhabeng jale o swanetse gore motho a sepele ao ba lebeile lepokisi mola stretchereng na sanka re kwa monkgo ba bolela gore o tlo affecta setšhaba o bolokile ga gona problem re jele Christmas ka di 20 tša December ngwana sesi ya ka o mongwe ba swantše ra ntšhetšwe magadi
ba sepela kgaitsedi ya ka le ngwana sese ya ka ba re ba ile go kgopela bana ga bo bona ga ba fitlha ga bona ba ba fonela ba re kgopela bana re na le moreronyana at least re be le bona for letšatši la lehono ba re bana ba jwa ba e ba ready ngwana sese ya ka le kgaitsedi ya ka ba tsena ka koloing ba sepela ba fitlha mola ba fitlha ba tamiša gona taba ba kgopela gore aowa re be re tlo kgopela bana gore re be le bona for moreronyane o re bone le ona wa ka gae makgolo a bona o ba biditše bana ba ile ba tswelela a ba rela re malome a lena šo o le latile lena le reng bana ba ile ba no fetola ba re nna a re mo kgaitsedi ya ka re yo e šetše ile ka mokgo ka gore ke dilo tše re sa jagileng e tlo re tšatši le lengwe re kgwetša go nako re tla ra dula fase ra e bolela a wa gona taba ba laela ba te tshepelela ba tekela gae beke ya go feta ka Mantaga nna ke a founelwa moratho wa ka ba mphounela gore e o kweletša gae a wa kako gape gae go diregile so batho ba ile ka mabitleng pula e nele ka kudu ka kwa Tzaneen batho ba ile ka mabitleng ba ile go hlola mabitla a bona gore o jwang ka gore pula e nele batho ba modimo ba fitlha ba wela lebitla le la le phohletše le phohletše ka mokgola ba founela yo mogolo wa diphiri gore o na le lebitla le ke la batho ba ga maletše re be re kgopela gore o ba informe gore o diragalang ka mabitleng monna modimo o dirile ka mokgwa ka kgona until a hwetša ba ka gae ba fihla ba kgwetše seemo se ba tlaba gore ka mokgwa le phohletšeng ka gona a re gane yes dipula di nele mara ka mokgwa le phohletšeng ka gona le be le tšhoša ene ga ra mabitla ka moka le batho ba ba bolokilweng ka morago wa gage ga gona lebitla le le swanang le lona o no shifta mobu ka mathoko mara le la le phohletše to the point ya gore o teputše gore e ka ba le gore o na le motho ka mo gare na bjale o tloga mo sese ya ka a thoma a phušeletša le ngwane wa bana le yena wa cousin ya ka ba phušeletša lebitla lela ba re šutha dinepe ba re bontšha gore tseba gore lebitla la ngwana wa bommago lena le hweditše le so bjale a re tsebe re be re nyaka thušo re tsebe gore maybe le yena go ya le ka mokgwa situation ile ya ba gona o tloga a hlokofala a re tsebe maybe o na le mathata re be re no kgopela thušo le na le di-picture tša gona di ka o ka tšwa o e tlaleletša ya sese a bolele le yena Ee, ke nnete o bile ka tsela ene eo ka re ke itsamaile le ngwana motswala ka and then ra fitlha ra kry-a le gore lebita le a re taba ra makala gore o dile jwang gao o dieileng ra te dipotšišo mara ra pala ko kry-a answera so ra thoma o phušeletša ra fetša ka mokane ra ba romela di-picture tše ka mokgo le gore re hweditše o le ka ona so that se ya ka re wa ile sa epolola o fitlha mafelelo a re na re tšhabile re be re ka se kgone le o to le tatša re le ba babedi ka re le re kry-ile re le so re berekile go fetiša tekane ka re re be re fetoile diphiri ka re kry-ile le gore lepokisi le ile molete o ile fase ke mokana aowa ya ba re tswa ka tsela eo ke ba re aowa ye yona e nyaka gore no ema ka maoto a re tsebe rona o diagang ntate Morota Moroka seemo sa molete o ka mokgwa o leng ka gona se a hlobaetša a ke tsebe gore bosesi ba dumela gore re bontšhe batho gore nto re bolelang ka yona ke ntwa mohuta manna fela ka mola go o ka lebelela a go bona le go sa ne motho ka mola molete wa gona ba o agile ge ba ya go boloka ya a go nto le diragetše le ge pula e kana a go ne gore pula e ka ba o ageletše go tloga kwa fase o ya a lena bothata re ka entšha batho ba kgone kwa bona nto re bolelang ka yona ga o na le ka bothata Morota molete o ba o ageletše le ge pula e kana a gone gore pula e ka ya go ntšha mobu ka gare ga molete o agilweng ya o ntšha le ba re lebitla le a phohlela go sa ka mobu jwale le bontšha gore be le epiwa a se pula elan ka ge ba ka gae ba dumela ke tlo le bontšha batho gore re ko gore bona ba bona jwang ke bona go le bohlokwa gore ba gae ba nyake tsela e right le go sepediša dilo ka molao go ya go epa go ya go checka gore
a fa ngwana bo bona o sa le gona ka mola na gobane go ya ka nna ke e bone ntho e ba bolelang ka yona le batho ba tla e bona a ke dumele gore ke pula e ka riang ka mogola cause mabitla re a bona mantši ebile go ne le mabitla ba sa agelleng a go ne pula e ka yang ya go no epa mobu ka mola gare ga moletola wa tsamaya lebitla le a phohlela le a fase wa kwešiša kampane go be flat e be o ka re mo a go ne lebitla than gore go be le molete o ka re batho ba tsene ba ntšha ka digarafa a e kgonagale ene ye nngwe ye ke kweleng ba e bolela morota seemo sa gage se ka ema ka tsela efe kapa efe go ne monkgo go bohlokwa gore ba family ba mohloboge ene ba tsebe gore ba boloka motho mo right ke ne nnete gore batho ba e bona ntho e she yona mo Facebook ba e bona a e kgonagale morota e no se kgonagale ntho e le go fa ba family ga ba hloboga mmušara ke nnete o kgona go bitša ba family gore seemo se re gatlhanang le sona ka mola se re bela boima re ka kgona go boloka ka pela naga morota gopola gore motho o kgona go dula mmušareng wa government mo gongwe nka no re 6 months goba o kwetse motho a le ka gare ga sethoga tlhokofetse ba mo kry after dikgwedi tse di rileng wa e go tšea nako e telela dutse mmušareng wa government ba sa le busy ka taba ya go thuša ka di-DNA so o ke wa bo bona ba mo hweditše a tlhokofetse a sene matšatši a wa makao wa nkwešiša mmušara o na le tsela ye ba berekang ka yona ke nyako go bolelela tša mmušara kudu for go thiba menkgo gore ba ka dirang fela ke ngaka ntate morota re fela re ya go thuša batho ge ba robaletše ke ba bo bona ka mokgwa wa gore ba kgopele ditaelo re no go gatlhana le diemo tša go tshwana le tše fela ke re motho go bohlokwa gore wa gabo go ne monkgo goba ga o gona a netefatše bonwe gore motho o re mmolokang ke yena bebe ba le right ba ba family gore ba nyake go tseba gore motho o re mmolokang ke yena go ba se yena nang go tlo diragala eng no ge re ka re ya kua re ya go checka ra hwetša e le gore stopo a se gona ka mola ro se nyaka go mang go tla tseba gore motho o la bolokilweng ka mola ke yena wa bo bona re o botšea kae gobane re bohlokile go tloga mmušareng ge nkebe ba mmone ge a bolokwa gone jwale ge go ka re go iwa kua ba mohloka and then be ba tlo tseba gore go ra gore batho ba ba tšereng motho ka mo ke ba e leng gore ke ba leloko goba e tla no ba batho fela ba mo nageng mara gone jwale a ba ne bonnete ba gore ge ba ka hloka mothola wa bo bona ka mola bothata e tla ba mmušara goba e tla ba leloko na ene taba tša sesi ya bona ke a dikwa di bontšhitše le mathomong pele sesi a tlo ba jwa gore go ne nto e sa sepeleng ga botse o be a nyetšwe ba mmušetša ga gabo gore ba ye go mogala bolwetši ba mo aparela ba sentšho ba molata ba sebe ba molata a ba robala ka lekhu la go makatša ka lekhu la go hlatša madi le go ba jweng ga gago moroka mo ba bontšhang gore ike o kare o be a swaile o kare o tlemme ba reng mo maotong sese dipheta ya o kare be a tlemme dipheta swaile o kare o tlemmile dipheta se se ga fetša hlokofala madi a tswele a ba mo godimo ga lendras a ba felletša feta a lata base o kwešiša so o buile o ile mmušareng mmušara wa re no bolokang ka pela fela motho o le mmolokang le ka semmone wa kwešiša ka morago lebitla la gage le epilwe a gone pula e ka yang go tšea mobu wo leng ka gare ga ditena a ke re ge re gile ka mogabe re nage go ne santa gore e se ka tšea ke mobu re išireletša ka ditena ka thoko kwale ye ya gore e ye go epolola mobu ka gare ga ditena go fihla fase mole gape o ka lebelela mmogedi ga a ka lebelela picture ye re e beile mmo gabotse e tlo no mmontšha gore mmo go ne ntho e leng gore ga e sepele gabotse morota molete go wagilwe a go no re pula e ka go epa ka kua gare ya go nyolola mobu ya go ntšhetša ka ntle
ntho e le mmo mang le mang le batho ba e leng gore ba bogetše ba no kgona go bona gore go ne ntho e sa sepeleng ga botse ene sesi o ka mosola o ka se mosole o be a se a swanela go khupetša moletola o be a se a swanela go khupetša nkebe ba biditše ba molao ba tla ba bona semaka se ba se bonang nkebe ba biditše ba mošate ba tla ba bona semaka se ba se bonang banna ka nako eo gabe go a epollwa ba bona gore ngwana bo bona wa tseba moruta go ne nako nngwene o swanetše o tšee magato a boima go le thata go le jwang ge e le motswadi ya gago o netefatše gore o gona moo batho ba matšetši a ba tswafe go epa mabitla batho a ba tswafe ene ye ya ba bothata ke re ge re ka mohloka ro ba le tshepo jwang gore ke nnete ka tšatši le a bolokwa go bolokilwe yena na ka lebaka la gore a ke tshepe gore batho ba mmušara ba ka bolela lentšu la gore no motho o apala ke sa bušeletša ke ngaka moruta bahu ga ba swane fela ge seemo se le boima re bitša o moteng goba ba babedi ba family go tla gore bontšha seemo se se leng gona and then ge re se bone re kgona go tseba gore no le rena re le dingaka mola re ya go bereka jwang ba kwešiša seemo se palela ba family go se kgotlelela and then re tlo netefatša bjang gore o re mmolokileng kwa borena go tlo netefatšwa bjang monkgo go na le ditsela tše e leng gore ba mmušara ba kgona go bereka ba kgona go phutha motho ka gona gore le monkgo le moteo se kwa okwa fela mare go swanetše go be le wa mmonang pele ba phetha seo ba se phethang godimo ga motho a robetšeng ga gone gore ba ka phetha se ba se phethang ba bomohu ba se gona go gopole gore moruta gone motho a neng molao e methata go feta motho ga a robetše ene family e na le tokelo ya go bona motho wa gabo bona ana o kgaogile loto ana ke letsogo ana moruta seemo seemi jwang kapa jwang family e ne le right ya go bona motho wa gabo bona nnete fela go netefatša gore ke yena ba dule gabotse le bona mo ba leng gona gore a o ngwana borena re mmono speech alright se se ya lena ba nyetšwe kae a ba lebane le lekopelano le o be a nyetšwe kae gona ka mola site le mara se naga e tiwa le rena o be a feditšwe go direlwa ka moka tša lenyalo ba sa fetšwa fane o be a sa šomiša e feng ba berekiša ya ka gae mara bana ba berekiša ya gabo bona le poloko o boloketšwe gona kwa bogadi o boloketšwe ka gae bale ba bogadi ba kgethile go ka mmoloka ba fetša ba le laola ka gabo lena ba bogadi go ne wa mmone a re tse because a re dule pleke one le bona ke ra ko mmušara o berekileng kwa bogadi goba kwa lena goba eno ba ona ola wa mathomo o e leng gore o be o gana o re sesi ya boloko gare ga beke kwa ka bogadi ba ka gae ba ile go mmona tšatši le ba ya go botšea kwa mmušareng wa mama a tšea ke ba mmušara wa kampo ke tšatši le ba mmoneng ka lona a ke botšiše le nna la bohlano goba ona mokibelo ge motho a lata re fela re kwa go thwe motho o a saenelwa mmušareng a ke re pele o saena o a lebelela go diregileng fa o ke mang yo a tswang go dira tiragalo eo go dirile ramogolo yena ntateo a ba barekeng ramogolo a bana ba gae ka baka la gore a ke re lo ka moka di be di tshwere ke bona moroka ga ke bontšhe taba ye nngwe mo ga go kgonagale gore monna tšee maikarabelo a go boloka mosadi a mmolokela ka ga gabo mosadi and then ntongo le ngwe ye maemele ke bona gomme poloko e le ga gabo mosadi ke mola ke botšišitše ge ke le monna ke robaletše ke mosadi and then poloko e ba ga gabo a go be mo ke tsenang gona ka ditseka diphetho di tšee ke ba lapa la gabo mosadi nnete jwalo le gore go laelela ga mohu go be ba gabo mosadi nnete jwalo morogo and rena re le ba gabo monna ka gore ka kua se ga gabo rena re tla kwa ka poledišano ya ba lapa la gabo mosadi ge ba re nyaka
o kwešiša So ge e le gore dipheto di be di tšea ke baga bo monna go ne bošaedi fao ke phoso gobane mohu moruta ge a bolokwa ke bagabo o bolokwa ka setšo sa segagabo ge a bolokwa ke bagabo monna ba tla pheta setšo sa gabo monna fela ba sa se phete gagabo mosadi so ke nyaka go sola le bagabo mosadi gore ba dumeletše batho go tšea maatla le maekarabelo a mantši godimo ga ngwana bona ka ga bona wa bona be ba se ba swanela go idumela taba yeo be ba swanetše go ganana le yona gore ye e ka se direge ka mogaga seng ka mo wa bona ene taba ya bona moruta e swanetše go nyakišišwa go thoma mathomong go fihla gone jwale go na le dilo tše di senkeng di sepela gabotse moruta ge re rakile mosadi re tsamayang le ye go mokgala re swanetše re fele re botšiša gore letla kae ntho nna ke bonang family tše pedi tše di bolokile mohu mola e le gore ba ka gare ga ntwa bona e le ba babedi kudu ka gore le ba bang a senka ba re aga kanega ngwana šokwe ene ya bobe ye nngwe gapeši ba bolokile motho a senke ba ria dinyakišišo tša gore mothoki o bolaile ke eng go ba le a tseba sese ga re tsebe le rona re tlabegile because o boletse ka last minutes gore wa bajwa a mola le tseleng jwale a tšea beke maybe ra re mmone le rena re mookile ka morago ga go sepela ga gagwe a senka mohlomongwe lena bele ka bana ba bola emelela la re sa ile o tsamaya re phopholetša go kwa gore ka gobane ngwana borena o tšerwe ke eng ga sa nka re emelela nna ke be ke fišegelwa ke fela ke re yo ke dula ke theletša moremo ka re nka nno ya nthile jwale o tlo tswelela tša lebitlane ke nte ya gore emiša jwale alright ntate moruta moroka ba re ba forensic ba tlile ba tšere stopo le rialo ka a tšea ke ba forensic a ya metšhene ba forensic ba tlile ba re e be e le bana mole ba rena le belaela something ka e le bona seemo na bana ba le ba re aowa ba lena le mmušara ba re e ba ra wa gona taba ba ba sainiša dipampiri tša gore e ra gore ke natural death eba koloi ya forensic e tlile goba go tlile maphodisa go tlile ambulance ke bana ba mang ba mosadi o bana ba ke ngwana sesi a ka ena ikwe okay le ngwana sesi a ka e mogolo mmagolo betše o na le cousin ya rena and then a ba belaele selo mohu madi a tletše godimo ga lendrase gona mo wa le belaele selo ke lehu la tlhago le rena di re tlabile re šetse re kwa gore ba re mmušara o motši a jwang at least ebile nka ba tsere ke forensic ba kgone go dira di-postmortem gore ke katake mmušareng go na le doctor ye e check-ago bahu le a tseba bothata gone jwale moruta ba šaeditše ke ba mmušara so le ge re ka re ya ro nyaka report ya doctor ya mmušara a re sure gore ro kry-a information e right go bona morutane ge motho a robetše go ne nto re e solang re na le right ya go dira dinyakišišo stopo se sa le gona ge bana ba re bona ba sole selo rena re le batho ba bagolo ge re fihla re bona gore seemo se a se nape se dula gabotse mo kgopolong tša rena re na le right ya gore no mohu a ntše a le gona mo mmušareng re no re kgopela gore mo re bitše ba forensic ba ye go dira dinyakišišo re kgone go kwešiša gore mohu o bolaile ke ga go thuši nako nngwe go jagela go boloka o kgwetše e le gore ka morago re tlo ba le dipotšišo tše e leng gore go tlo ba boima go kry-a dikarabo tša gona ya doctor ke a e bona ana ke mang a tšwang go epa lebitla
gona motho a epang lebitla o epa lebitla le la nyakang gona entate Morota ntsho makatša wa e ka kua dirapeng pula e tšere mobu wa gage fela nto mo gape ya go makatša ke gore mobu ola o tšereng o išitšwe kae ke be ke sa ya gona fa o tswile ka gare ga ditena o bona nke beno ba lebitla fela le sene ditena be re tla re no mo gongwe pula e go tswa le pula e tswa go tšea e tlogetše mabitla a e leng gore ga a ne ditena a agello mara e kgethile lela ke o išitše kae ene ge lebitla le le so ba feleletša ba tšea mobu wa bitla le lengwe ba o tsentšha ka gare ga bitla le gobane o bo o santse o be ka mogare ga lebitla le a ba tsebe gore o ile kae ga se go lwantšha bahu gona mo Moroko go riang ene lwantšha bahu ene ye nngwe Morotane motho ga a robetše ge go ne ntwa e belaelang mo go yena o tlo ria seka lebitla le gore lešale le boniwa monga lona o re nyakišiša mo go ne ntwa e sa sepeleng gabotse re na le go fela re kwa go thwe bahu ba berekwa bahu ba dirwang ge lešala bomma gore na le bontšha gabotse gore ga se nka la tswela nyaka go ka tseba gore ngwana bolena a ka ba a jelwe ke eng na gona ngwana bolena a ka ba a berekilwe mohlho mongwe pele ga ge a ka ya go robatšwa ai ka mo ga yona a sanka a berekwa gore nna nto e ntla ba ko gore bitla lela Westpart le na le a re gane e ka mola ena o ba a sa ya go kgoma ke mobu ba beile dilentile tše di lekanang 5 ba ba beya masenke ba phušeletša ba tšhela samente le ba re pula ya tsena leraga le aya se jwang ga rona le samente mola o na le samente o na le dilentile le masenke nko bušeletše picture gore go diragetše mo sese lebitla lela ke lebitla kere ba le ageletše ba tšama ba šia diphago tša go tlo tsenya dilentile ba tsentšhitše dilentile tša go lekana 5 ba beya dilentile ba beya masenke yes diphago di ka šalanyana gannyane ka mo mathoko a kere mara e se gore ba re leraga le ka napa la sobelela mola senkele ba le tswalela ka samente okay leraga le ka senape la tsenelela leraga le le tswalela le ka kare o na le samente mola samente ya tologa re tsebe pele ga di ya ka o ne re kgotsofatša re aowa sestere go gore ke leraga ra no dumela ka gore yes mara dipelo tsona di bohloko gore aowa ye yona re bana mara aa le ngwana o ka mmontšha ye gona ntweo Morota Moroko go ne le gore lebitla le go gole ke metsi mo le go golang ke metsi go swantse go bontšhe gore go ne le tsela ya go bontšha mo metsi ba a sepela gona metsi a tlo go gola mobu a be a bontšha le mo a sepelang gona ene a ka se go gole lebitla le le tee le le leng ka gare ga mabitla a mangwe bitla le ge re le lebeletše mo ka mo pele go na le mabitla ka thoko go ne le mabitla gore bontšha gore le ka morago go ne le mabitla ana le nko le rie makua re bone lebitla le pula e no kgetha lona le ne le nnoši gona ge ba re ba beile dilentle le ka mokgo ba bolelang ka gona and then ba be ba boa ba tšhela samente pula e epile samente seo na gona ge e le gore pula be e le šoro wa ile moleto kua fasenyana o se wa bontšha go senya ke pula le moleto a wa tšwa structure o laetša gore Aowa. tše di o sa eme gabotse gona mabitla mang a na le sekanyana sa go laetša gore metsi a fetile mo re senyagaletse go lla lena le nnoši le go lebeletše bitla le metsi a tšea mobu wa ka thoko ga lebitla ka gare ke bolela so ke lebeletše picture ya gona metsi ga a tšea mabu a ka thoko a kere metsi mabu a pula be e santše e tšee metsi a ka thoko ke ra mobu wa ka thoko ga lebitla so metsi mo lebelela bitla le
ke rela ra a re bontšhaneng lebelela lebitla lene ka mothoko ka mo a go a tšea ke metsi nkwešiša metsi ba a santše a sepele ka mothoko ga lebitla bona mo o ka reng go nyaka go wela gannyane metsi ba a santše a go gole mobu metsi a tsene jwang ka mogare a paletše ke go tšea ka montle ka mo ene wa e bona phati Ee. ke e ageletsweng ka mo ke ka mo ba beile o ditenanyana Ee. di be di šetše for thekga mobu e ba e so go tla jwang gore pula morota e tle e tšee mobu ka gare ga ntlo e o tlogele ka ntle ka ntle a ya epa ka montle aowa and jale ke mo e le gore ga gona samente ga go selo ee ai man morota ya go ne le dilo tše dingwe mo bophelong di re ruta dilo wa bona tabe ya batho ba go se fele ba checka batho ba ga bo bona tšatši le lengwe o tlo re o ya kua wa kry-a molete o a hlamile le motho wa geno a se gona taba ya bosesi e kweša bohloko kudu ya banna a re yeng go checka batho ba ga borena mo re ba beileng a re yeng go checka batho ba tlo dira dilo tše ba boa bataka ka dipula ke ra mobu ka tšea pula e ka tšea mobu ka ntlong ya tlogela mobu wa ka ntle gape lebitla le ge o le agile so le like go swana le go o agile room ene ka mogare ga room o tšhetše mobu then pula ya tlogela mobu o ka mogare ya tlogela ka ntle ya tšea ka mogare kore e thome ka samente sa ka ntle ya epa morota ka ntle ga go epega kore ke nora mo godimo ee ga kere be e se mobu fela e kgonne go phušula samente sa ka gare e kwešiša ya tlogela mobu o no bang o le ka montle o sengwa swara ke selo o sengwa swara ke selo taba ya bosesi e kweša bohloko thata fela tharollo ya gona morota go swanetše go boelelo mo go ye go lebelela gore sesi ya bona o kae ke ya mathomo ene go swanetše gore ba family ba tle ba dudišwe fase gore batho ba gešo le berekile jwang mo nka e diragetšeng ke phoswe sesi ya lena o tšo laelela ke mammušare wa geno se re toropong o boile rena o be le nna le yena sesore wa cousin yaka o yo reka dijo kgale ba re romile o yo reka dilo le o tlhakatlhakana mo mogopolong o re re ka tsamaya ra ka motšherene ntate o la a re founela e be šetše le late ba re ba tswalela a re gopotsa gore ape le tshwentše le tleng ka re ene re sa le busy re sa reka ne reno ba babedi fela ba bata ba tshwentše kore ka phoso e ka ba re e dirile gore nka ba kgethile motho wa o ya straight ka mmotšhareng re e dirile ene phoso re a e dumela gore re dirile phoso e kgolo ka kgopolo ya lena sesi le ka mokgo lena le boneng dilo ka gona goba le bonang dilo ka gona le a nagana gore a ka ba sa le gona sesi ya lena mo lebitleng a re le a tseba mara go ka tebelelwa lena le gono na eng go epiwa mo e ka ba ile ga eng go be go dirwang ga botsebotse ka moka re tabeile a re tsebe gore ta re ke eng a botsebotse re tabeile gore na mabu a theoa jwang ka baka la gore a ke re le dikgare tšela kgale ba di beile di no ya le tšona ka mokgano mabu a le a ile le tšona fase ka mokgano ola le lefikana le la theola le gona mabu ale mara a re tsebe gorena a ka ba ile o dieileng botsebotse a re tsebe gore ka ba o diileng ke nto nna ke ipotšišang gore gane pule ge e bena beno le bantšha bitla le le nnoši na mabitla morota go na le batho ba ba bolokwang melete ya bona e se agelelwa onkwešiša molete o ageletswe ene ebile morota kwa ba re ba tswa go reka dilentlele tše e leng gore be ba thibela gore le ge batho ba ka re ba tla ba tlo tšea mofu go pale fela pula e pšhatlile dilentlele e pšhatlile le disamente tšeo mara e tlogetše mobu o monnyane o leng ka mothoko ga mobu o sengwe wa swara ke selo go swantse go thoma go bona le ka montle ene pula e ka palela ke go gogola kgare ye e leng ka ntle kgare plastic ye e leng ka ntle pula ya tšea kgare ya e lahlela ka gare ga molete gomme ya tšea santa ya intšhetša ka ntle
ga ke re ga go bolokwa go tšeiwa dikgare di beiwa godimo ga lebitla and then ga e le gore go tla moya a o thome ka go tšea dikgare tše pele gape kgare eno ba diplastiki so lebitla la boba a go a ba bjalo taba bona nna ke ikwele ebile ke ikwešišitše Yeah. go sasa ke tlo dula fase le bona ka ba lebelelela gore re bona jwang and then ene ra itšea go tloga moo ya se se le feditše ka yona le sanetše dingwe ditaba a ditleng re dikweng go bolela mang ke ta bolela nna ke le Tiny ka ra tsela ya ka bophelo re ke tsamaile tsela e le roi ke gotše and then ra tsena taba tša maratong then ka ba le problem ya gore ke thakana le monna o mfa ngwana ke mokana ngwana gore a ke no ima fela wa feta wa ba wa bobedi ke no ima fela wa feta ema pele go feta monna yo o a sepela mo lefaseng goba ngwana o a sepela mo lefaseng o a tsamaya rona re wa tsamaya o fetela pele mo a yang o kamano ya fela kamano ya fela Okay. bjale ke na le bana ba bane ka mokana bona ke di-different father bjale tšatši ka emelela ka re ke yo nyakolla gore botsebotse e ka ba tsela e ke ye ke to no phela ka yona na o fitlhela ke toa o le lefase na bjale ka ya ke ba fitha ba mpotša ra wa madimo ba lena ba le furaletše ba o ngaletše ba re na wa ile le setše setšo sa lena le a tseba gore ka ga eno ke dingaka tše dikgolo bjale aowa a re aowa o mongwe o tshwentše o tsene thasong ke mokana aowa ka ya ka omela gae ka ya go mongwe mokgekolo a re gomme le yena a thoma a fitha a nthalošetša a di thoma fase ka mokgwa di thomileng ka ona gore wena le ge ka gore o bo le ka kerekeng e itšeo nka bo o le moporofeta o mongwe mogologologologologolo mara ka baka la gore a o latele ditaelo tša gona gomme o swentse ke gore o yo phethe morero wa bona batho ba bagolo gomme ka amoela ka ya mo weng ke ile thwasong aowa ke dirile mošomo ya bona bele ke boile ke le fela ke duba motho ka mogano ke boile ke sa no boya ka mogano la ka tsela ne la ke ileng ka yona a wa tšhentšha selo molato a ke tsebe nna a ke tsebe ga o tsebe dipheko a ke tsebe selo ga o tsebe ditlhare ae o tšere nako e kae 6 months gane wena ge ba ithuta dilo tšeo bo o dirang sese a wa sena nako le rena ene nna ke be ke le tee ke mmotša ke re a ka re o ka ema pele o bo o le tee mo o bo o le ntse ne ke le right tee. a re kwana ge o šala o iya moo o ile o išwa ke eng wena mo o ileng ba no go botsa ba re sepela kwa o e kwa ngwaneno gore go diregileng a ke re ba yena o a di thomileng o rile badimo ba kwatile ba re jwang dilo tša lena ke re lapeng la lena ke dingaka bjale gomme ba le furaletše ba re dilo tša bona a le dišale morago gomme ke ye ke e boa ke toya o mokgekolo o mongwe le yena ka fitha ka nyaka o botšiša gore ke nnete na and then mokgekolo le a di thoma fase ebile a ka fitha ka botšiša ke no fitha ka re ke tlo tlhola a nthoma fase a ntlhalošetša ka mokgwa di tsamaileng ka ona a re gomme le geng ke le gore le o ka a wa tswa re ke nyako tsebang ngwanešo ge o šala o ya mo thasitšweng e ntshe ne o išwa ke lentšu goba o bontšhitšwe gore o ka ya go yena o ile bjang a ke a bontšhwa a ke a bontšhwa ke no ya wa re ke nna o ke tlile moro tatla o nthasiše thasise ke phethe morero wa bona gore dilo tša ka di re kgone go sepela botse le nna bophelo ba ka be bo bokaone ke mokawa ka boa ke boawa e sa no tshwana le ke sa ya e no tshwana le ke sa ya ke no dula gae maybe ka no dijela bogobe ka no ra retsi okay o ka tšwela pele wa hlalosa tše dingwe ke mokana ka lapeng go na le a re kwane re le bana ba motho re le bana ba mpa ko re a gogelana mola papa rena re šiang ka gae ge re leketša gore re nyaka go tshwarišana ka matso re nyaka go tshwarišana re re tshwarišaneng re die ntho itšeng re a bolela gone jwa tšong mara e re tshwentse re phethagatše dilo di a phatlalala a o loke selo ntho a ona ntho e diragalang e ra re to feletša e le noto yane e la re ituetšeng e le ka gona
o re le re ka re a bolela re tono fetša re šupana ka menwana gore aowa mang o re mane o re nna re ka se die ka gore mane o re mane o re ga o na lerata ga o na kwano o na le dintwa re ka re no šupana ka menwana mola le manyalo ba nyetše dihafo ba bangwe o mongwe wa ka sese wa ka le ena moratho wa ka sa le a dula ebile o na le bana ba efo le senta ga o tšwele le selo ko re lo di stakile ka lapeng la ešo ga o na tšwele pele ga o na bophelo ga o na le manyalo ga o na selo ga o na mmereko o kry-a mmereko wa bereka mara o ta fela kwa pele mo o sa re o iketile wa bereka at least o ta kry-a bogobe wa kgona go ja o phediša le bana ke tsona tšeo diphoofolo ga gona tše di le makatšang ka gae le a robala go diregang ya nna diphoofolo a ke re vele ka ra re no robala re no bona re tsoile ga re tsebe gore o diang boseo maybe ba re fetološa re tsebe a re tsebe selo ka tšatši le a thwasa le ra re le mola ngakeng ya gage bošego be le mokibelo lata wa no tšwelela noga tšatši le a goroga o lo goroga a fetša bošego re re o robala re phuthile ke rile ke re ke tšea lešela le ko e re reng re semetša mo mojako mo re robala ke thoma ke re wa no tšwelela noga wa tseba ntho ngwe mmakatšang ka lapa la bolena goba ka lena ne kgaitsedi ge motho a goroga nna le wena a re tsebe gore go gorošwa motho e leng gore mohlho mo o tša bona sela le sela a tseba tšela le tšela a ke tsebe a re e tsebe taba eo ga ke re bjale a eno a thwasa mola ba mo fihlešitše ba mo fitlhelang o di nyakile o di hweditše nna re no tepotša gore kore e ra go tseba everything yena kgaitsedi lena le tseba jwang ke tseba bjalo ka baka la gore a ke re o wa ngaka ke be ke mokgopela e re šetše ena a dutše re dutše se sa dire selo ke re abo gape e tla gore be re ya re rutana moo a re wena le wena wa lapiša o ka re o nyako o tseba kudu wa lapiša ka re mara ke lapiša ke re ke tee ebile a ke lapiše nka o lapiša ke le tena ke di bone ke moka mola ke boile gae ka ditlhare tše ke be ke di epile tše nna ke be ke di tseba ke di aneile kwa motshare so letšatši le fiša gwa tla se sa sedi ke gore ke aneile ditlhare mo a kere se sa sedi se tlile so sara sa jika sa boya sa gata godimo a ditlhare sela sa gomela morago nna ke sa gopola gore ke be ke aneile dilo tša mputša mang a ke sa di tseba nka le botša maaka gore o no binela mahala kgaitsedi ebile le ka gae ebile ba di tshola gore ga le ba diang a le bankišang tše di se bone gona gore ngwana a no ba ya tsena dilounu na tšea dilounu just for a thuše mma ngwana a gage mara still re bona a buile le noto ya ntate Morota ya ke bolela gantši thwaso ke tšhelete ntšhi batho e re pele ba ya go thwasa Maria e re pele batho ba ya go thwasa ba kgopele medimo ya gabo bona gore ba bontšhe gore ba e kae ba swanetše ba thwase jwang o seke wa no tsamaya wa ya go thwasa o ekwa nna ke le ngaka ke re one badimo e kwa badimo ba gago gore ba re ba nyaka eng ba nyaka o ba direle eng tabeng ya go se tsebe selo ge go se ne thuto a go ye o tlo e tsebang ge o sa rutwe o ka se tsebe ge o rutwa o tla tseba taba ya sedimo ke taba e thata fela e no nyaka gore re ithute yona ka mehla le ka matšatši se o boletše ka gore o na le bothata bo bogolo ba gore ga e ba le masogana ba mo tlogela ba mo fa bana ba tsamaya ene o tšwela ya go thwasa ka lebaka leo gore dilo tša gage ga di loke ebile le masogana le a mo tlogela a re ye go thwasa ka lebaka la go swana le leo re ya go thwasa ge re laelelwa gore tate mogolo wa go a re go ne le ditaola kae kae ngwana ka ke nyaka o di tšee o di berekiše
fela ke rata gore ge o ya go phetha morwalo ye o ye go e phetha faneng ya mokete ke mo o tlong kry-ang gona ke go emetše ga o no ya thwasong before motho a ya thwasong ga a kgopele medimo a gage e bolele le yena badimo ga re ba kwe ka ngaka re ba bona ge re bolela le bona re bona ka ditiro tše ba reng re di dire tseba go bolela le badimo ba geno tseba go kwa badimo ba geno ba tla go fa taelo o a kgona go e šala morago ge ngwana a thwasa ba leloko ba swanetše ba tsamaye ba fele ba ya ngakeng ya gage kgafetša go ya go netefatša gore ngwana se a se dirang o dira sona ga se phošo ge ba ka re ba fihla ba bona gore go ne se ba sa kgotsofaleng ka sona ba bitše mongaka ba re mo ga re kgotsofale ngaka ga ya swanela go lapa go ruta lethwasane gobane o mo amogela o tseba gore o tlo mo ruta o ka se re ngwana motho a le ka thwasong wa re o tla ruta ke badimo o swanetše jwale ka ngaka o mo rute ke fela ke bolela lentswe le lengwe ke re ithute ditlhare ithute ditaola ge medimo ya geno e tla go wena e go kry-e o e tla pele badimo ge ba go laeletše ka nnete mo o yang go thwasa gona ka morago ba go tepolela gore ngwana ola le mo romile o ile ka nako ba sa tepolelang e ba o rutiwa badimo ba ka se tle go wena le kgono ba re ye ke sekanama se bereka gore patla go wena go sasa ba re ye ke hlonya e bereka gore patla go wena go sasa ba re ye ke bokokotwane bo bereka gore patla go wena go sasa ba re ye ke makgona e bereka gore patla go wena go sasa ba re se ke mohlapafifi se ke moraka thuru se ke leilane se ke legatolodi ntho e ke mohlatswa ye ke ba ka setle go wena ba go botša dilo tše di so ba tla ka melaetša e bohlokwa ba feta so taba ya gago ya leeto la sedimo sesi nka se re ke le moremi ka re nna nka go thwasiša ye nka e dirang nkare nka go thuša gore ke go fe maela gore dira jwala o botšiše badimo ba gago gore o rata go o ka ba direla eng ene ge e le gore o thwasitše go be go se go swanela gore o thwase o ba kgopele tshwarelo and then ba kgone go bua go wena ba go fe tsela e right e santšeng o sepele ka yona mo bophelong wa nkwešiša kere badimo a o no ya mo go le mo gong o ratang o ya ka taelo le thomo and then ba tlo bua go wena ba go botše ba re ngwana ka re a leboga magagešo ga le kwane ga bolena ene tautša hloka seboka le ge e ka namela thabana re ihlotša a ke di sware bana bešo batho ba ba le sokodiša ka go le bona gore a gone ntho le ka e dirang ene a gone motho a ka le thušang le sene tšhelete ene a gone motho a ka le kgonang gobane lapa la bolena le a le bona gore le a tswallwa le bile le mahu le bile le mathata maphelo a lena ke dumela gore motho mongwe le o mongwe wa phela mo bophelong o ba le mokgwa wa go lakatsa go bona a eba le bophelo bo bo atlegileng modimo a ka se go time sekolo a go tima mmereko a go tima lenyalo a go tima tšwelopele a dira gore o be le banna ba no go šia le bana ba tlo šala ba ijang malapa a mangwe le kgale go ne le batho ba ba berekileng gore go se ka ba le manyalo go se ka ba le dirutegi go se ka ba le mešomo go se ka ba le tšwelopele go rene lešata gore diphiri tša ka mo gae di kgone go tšwelelela setlare sa baloi sa go bereka ke gore ba le diriše lešata ba tšee ka tsebe bakwe gore o ge ba elwa ba reng gopola gore motho ga a kwatile o bolela nnete go swana le ge motho a kgopišegile o tlo go botša nnete so ke tlo le thuša
ke tlo le thuša fela ka gare ga thušo e ke tlo le thušang ke kgopela gore le lena le nthušeng. Lebaka ke gore go tlo ba le ba ba reng re nyaka go bona re o tla kgona na. A ke ne maatla nna. Maatla ke ya medimo a bolena le medimo ya borena. Ke bona ba ka re sepedišang tsela ye gore re feleletse re fihlile. Fela ge ba le file maatla a go tloga Tzaneen go fihla moo Jan Fes le fihlile. Ene ka ge le sa bereke lenanego le ke la go thuša lena. Lenanego le le thuša motho kgole kae kapa kae mo a lego gona ge a tlile o tlo thušega. Motse wa bolena re tlo bereka. Re tlo le bereka le lena. Ke nako ya gore ge batho ba tepotša ba re ba feditše ka bophelo ba gago o emelele ka nako ya mafelelo mola bona ba celebrate gore re mo kgonne e be nako ye wena o emellang ka yona. Ke nako ya gore sesi ka mola gare ga lapa re bone gore re ka tliša diphetogo kae. Ge re ka palela ke go thuša lena bana ba lena ba ka se thušege gobane ba gola ka gare ga ntwa, ba gola ka gare ga mohlako, ba gola ka gare ga leswiswi, ba gola ka gare ga mokgwa wola wa moya wola wa gore le kgale lapa lekhi a gone mo le ka yang. Maloba be ke fa batho mohlala ke re modimo ka gare ga lapa a ka fa ngwana mo tee ditšhegofatšo. Ditšhegofatšo ge di tla di ka wela ngwana le kgarebe wa ka gare ga lapa la go swana le la bolena. Ge nka re ke le thušitše ditšhegofatšo diatla gwa ba le wa nyalwa mo gongwe diatla go wena ka ge batho ba go bona o atlegile ba bua ba go nyala se ka lebala lapa la geno. Ene le monna o a go nyalang o se ka go nyala a lebeletšitše wena o leng tšona le dimpho tše o neng le tšona se ka lebala lapa la geno. Lapa la bolena sesi le boima le ya le bona le lena. Boroko ba ka gare ga lapa le la bo bona ke lena gore le sokola ga ka kang. Wa tseba a go ne nto bohloko mo bophelong ya gore o sokole go fihla pointeng ya gore o thome go nagana gore modimo le badimo a ba gona. A go ne bohloko ba gore o sokole gore o bo o nagane gore mo lefaseng a go ne nto o iphelelang. A go ne motho wa ka ratang go hlaga ga gona. Mmereko o leng ka mola gare ga lapa la geno sesi ko mogolo fela motho fela ga a le gola ka se o lemoge. Re na le bana ba ba gobetšeng kgopolong ba e leng gore ba bang ba bona gore ba loke ba be le tšwelopele ba hloka tlhotlheletšo. Go na le ngwana o mongwe last ntate Morota o ne o tla kua gae o monnyane a re tate Moremi wa o sa ge poleke mo e leng gore rena bana ba re sokolang re ka dula gona ra tsena sekolo. Ka re why? A re boima bo re gatlhanang le bona ka mo malapeng a ga borena go ne le dilo tše re di bonang tše e leng gore le go ka re wa rata go tla ba boima gore o ba le dibuka. Ka re goreng o bolela bjalo a re ga di tlhalosege. Kana o bolela ka ngwana o monnyane. Ke bolela ka ngwana o monnyane. A re Moruta nna ke a di bona a re ke kgona gore ke dutše ka gae ke re ke bala dibuka mme a tsene ka mo kamoreng ye le wa gage mola tate a robetše sesi a tsene ka mo le wa gage mola e le gore ke no ba ke nnoši ba mpona ke a bala mola. Moruta ke se ka tseba gore ke thietšeng ke tlogeleng.
Au. a re ke duma go no tswa ka kua gae ke nyake lefelo mo nka dulang ke kgone go lebelelana le dithuto jaaka gobane seemo sa ka gae ge nka gola ke le ka gare ga motsola Go senyegile. nka feleletša ke le ka gare ga kgolego goba ke le ka gare ga seemo se se sa kgatlheng. Mm. So batho ba rwele boima moruta, Yeah, yeah. ya batho ba rwele boima bo bogolo and-e re tshwanetse re ba thuše. Ge o le motswadi moruta go o dira dilo o swantse o lebelele gore o di dira kae, Mm. Mm. o lebeletše ke bomang, Yeah. bana ba gago ba kae. Mm. Pele go ka thabiša monna gago, thabiša bana ba. And monna wa go se nyake go thabiša bana ba gago, kgaogana le ena. Yeah. Ka se rate wena a se rate bana ba gago. Kgaogana le ena, tlogelana le ena. Gobane o tlo go diba mo bophelong. Ge o ka kwa gore bana ba bo šala ba sene motlhokomedi. And ngwana wa go godiša ke stepfather a boe a stelele. A boa ye go nyaka papa go a senkeng a eba le taba le ena. Ke bothata. So lapa le moruta le tlile go llela go rena. A re netefatšeng gore re a le thuša. Mm. Ke bolelela tabeng ya gore moruta nako nngwe re no felang re tšea founu re founela batho ba ba tlileng mo radiong re no ba check-a gore ba jwang. Mm. Go ntšwa le tabeng ya sesi wa bona. E nyaka meloko e mebedi. Ene lapa le le tlileng go nna ke leke. Re gapeletšega gore re tle re boledišane le ba bo monna wa sesi. Godimo ga seemo se re se bonang. Ge o ekwa ke re go ne mmereko lapa le le hloka go agiwa pele ka dipolelo. Ge le fetša go agiwa ka dipolelo go rene moya o motee wa kwano. Mm. And then ditaelo di thome go tsena gobane taelo ga e bereke godimo ga lešata. Swanetše gore moruta re dule fase le bona re boledišane le bona. Ke nnete. Ene ge re fetša go boledišana le bona go tsene taelo. Moruta o tlo bona se sengwe se tlo fetoga. A go ne lapa le le ka bang gona mo lefaseng moruta Modimo a hloka morero ka lona. A go ne lapa le Modimo a ka kgahlang ke gore ka mehla le ka matšatši go tšhologe dikeledi. Mm. E ka ba ka gare ga lapa leo go ka ba mokhukhu goba go ka ba ntlo ya mobu. Modimo lapa le lengwe le lengwe ga a le lebelela o bona lapa ene o bona ka gare ga lapa leo go swanetše go ba le tšwelopele. So lapa le la bosesi ke nyako le thuša gobane sesi o godile. Sesi ka e nakong ke ba le ga gage. A ne le molekane wa gage. Mm. A ne le bana ba gage. Mo gongwe ba a ba ngwadiša di-homework. Mo gongwe sesi nke be e le o mongwe o e le go gore moruta ge e be ore wa šoma ge e be a sene le bana nke ba le mošomong wa gage ka e nako a bereka bošego. Ge go e sa a eya go bona bana ba gage a ne le lethabo. A ka se tloge kua kgole-kgole zaneng a itla mo a tlela papadi. O tletše thušo. Ene ke a kgopela bakgalabe ba gešo a re kukeng masokisi. A re kukeng masokisi. Re ne re boneng gore re ka dira eng go thuša setšhaba se. Ba tlile mo ka lebaka la go tseba gore ba tla thušega mahala. A re ntšheng koloi e yeng zaneng e ye go bereka. A re ntšheng koloi e sepele le batho ba ba yang go fihla kua ba yang go dula fase le meloko ye and then ba boledišane go be le khutšo. Re sekeng ra iša ditaelo. Yeah. A re išeng le maele and then re išeng le taba ya gore ka kua gare ga lapa le la ge re sepela go šale go na le kgotso. Ke dumela ke re go ne dilo tše dingwe ntate moruta o ka se di kgone ka lentšu fela. Bo dithokolosi o ka se di swarele mmithini gore di tšwe ka gae. Di tla nyaka ditaelo. Ntwa ya bana ba motho
ba hloka go kgalemiwa, ba bontšhiwe bokotsi ba lešata ka gae le ditlamorago tša lešata ka gae le bokotsi ba bana ba motho ge ba sa kwane, and then ba be ba boe gape ba bontšhiwe gore ge bana ba motho ba kwana dilo tše botse tše e leng gore di ka tla ka gare ga lapa leo ke tše dife. A gone motswadi wa ka ratang go bona teng ya gage e phatlalla, bana ba gage ba phatlalla. Yeah. Motswadi o mongwe le mongwe o nyaka go bona bana ba gage ba kwana. Ga se gore sesi batho ba ba le tlogelang ga ba le rate, go ne nto e ba rakang mo bophelong. Ge o ka kry-a batho ba go eteletše pele ntate Morota, ene wa palla ke go kry-a mo bothata bo bo tswang gona Morota, o ka hlehla le dingaka tše ka moka le baruti ka moka le dikereke ka moka le ba porofeta ka moka, fela o bona o sa thušege, Wa fetša ka gore go a swa. wa fetša ka gore go a swa. Gantši go e gona nako ya gore dilo tša gago di tle di loke. Nto ngwe le ngwe Morota e sepela le nako. So ke tlo ba thuša. Sesi ka ga geno le tlhokofaletše ke batho ba kae? Ke papa o rena ke sese rena Mthong le yena oko le koko a rena mmele ga tata go rena le rangwane. Le dula ka ga bo papa go lena goba ga bo le dula ga bo papa go lena goba ga bo mma go lena? Ga papa go rena gore ka gae a batswadi ba rena ka moka. Ema pele. Ka mo le dulang ka gona ke mo go Stene se tšo nyaka ke mma go lena le papa go lena. O ko re ga botse a re lebelele ka mo gae ka mo lena le tswang ka gona. Rangwane a kere o tswa ka gabo. Mare lena ka gae le robaletše ke batho ba kae? Ba dula ka mogare ga lapa le. Ke bona ba bararo ba kwa. Ke papa? Ke papa ke sesi yo mogolo. Papa o robetšiwang? Papa le yena e be e le moruti a tswela ke taelo ba re moleko šuwe wa matšatši a mararo. O tlo rapelela motho matšatši a mararo, vele ebile bjalo o rapeletše motho matšatši a mararo, a ba jwa matšatši a mararo a hlokofala, ka lona le la boraro a hlokofala. Ona matšatši a bego a rapelela molwetši o? Okay. Sesi yo mogolo re rile re swanetse re tshediše tata gore nao yena o ba a se gona le ka makgweng, kgante a sepela ya makgweng o tswa go hlakana le tša hlakana le tsona ka makgweng. A boa ka mo gae a re tsebe because o ile a ba le sogana le be le ratana le ye mongwe, batho ba ba fapana ka ditsela, gare be e ya gae sese rena o ya makgweng. A re tse ruri yegileng kwa sese rena a ba jwa re sa tsebe, a boa ke a buša ka gae ko rona le matshedišo, o boa go e sa ile mokibelo. A boa motho bo a hlakahlakane wa bajwa ka mo ke motswetši ngwana o na le 3 months. O bajwa eng o re ke eng? A re tsebe o no hlakahlakana a fihla aowa ba phetha taba tša go tshediša ka gore o bošetše o rekile dilo ka moka go sana gore ba re ka boela morago, o boa le gone ka moswana re tsoga o phethiwa taba tšeo. O dutše beke weekend e latelang le yena a te tshepelela a šia se a lekwa. Ntate Morota, Moroka. ke nyaka go no botšiša sesi taba ye nngwe. Ka morago ga mahu a magagešo, a go ne le motho o motee wa leloko a ileng a no le fa maela gore marabanna a re emeleleng. Cause tata o rena o ya kwa morago o ya ka mokgwa nna kere ke monnyane goba ke monnyanyane, mara e di šetše dilo di di dira ke šetše ke bona papa o hlokofetše 2004 mara ke šetše ke bona le re ke sa tswa ke hlalefa. Ba re papa o ile a sa lantšha lentšu la gore nna ka mo ga ka bana ba ka nka sepela le tsebe gore ka ga rangwana lena la ka sa tswa le tsene ka ga rangwane ke ka gae ke ka gaela ke ka ga bo bona ke ka ga rangwane no ina le gate ya go tsena ka mo ga bo papa go rena ke mo ga bo papa go rena le ka mo gae eno ba fence ke tene tše pedi a gona fence mo gare, mara ka kwa go rangwana rena o na le fence mara na a dirile gate, mara o no re o hlokofala papa go rena wa šala mmagwe mo mmagwe a fetša go robala a tswalela gate Go tswala rangwane? Rangwana rena sela tata gore na a ba re e nka robala ka kwa a ngwana a mmane le ka setswena.
o ka se sa tswa mara teng, e be ra le re ke gore- kwana ba kwana batho ba papa ena beno ba motho mongwe wa go hloka tshele. rangwane Rangwane le ena eno ba motho o tokhomelela mara o dira tsa gagwe kua le ka mmotsa gore rangwane o so le so o ne kgona go mmotsa selo rangwane re tlo ba le baeni so tšatši le o tshwanetse o mmitse baeni ba ile ba tlile a no go tšikela gone mare na a sanka le mpotsa mola o ile wa ba mmotsa gore gape re tlo ba le baeni ke moka o tlo phafoga o ka re a wa rangwane ke go boditše go na le sebanebane ke hlatse ke gona a tlo re a wona ke lebetse ra gore ke lebetse teitee re na le boragadi boramogolo a ba gona e fo ba rangwane ba rena ba babedi ye mongwe beno ba le ragadi ka o tewa o mongwe bano ba makgweng sa le a no tutulela o makgweng ko gona a boile ngwaga go feta ragadi o ka ile ya kwana le ena ragadi gona re ya kwana mara le ena o dira same thing le nte o diago rangwane le ena ke gopola ba ile o ya ntsebela ka gae nna ke ile gae before kgwedi ke kgone go tšea kgwedi ka moka ke le gae ke fihlile mama ka o tswa go mmotsa gore o tsebe gore ngwana o tlela ke baene a re tsebe gore baene ba tlelang re tlo no bona ka bona le nna ke ya tswa ragadi ke tlo tlela ke baene a ke tsebe gore o riagalang tšatši le ba swanetse ba tle baene ba tlile ba tšhuma ke letšatši ba dutse ka ngakong ragadi a dutse ka gae a sahle until le ba mo romela motho ba re a wa ragadi ka re go boditse gore o na le mmele a rena a sanka le mpotše ga botsebotse ya moroka ke a leboga gore wa butša seo se botšišitšeng se utololotše se sengwe mo godimo ya taba tša batho bakhwi ke no ba ke sa tse gore le bona ba e bona gore tabe ga botsebotse re ka nna ra e lebelela mo bjale ka go bontšhitše polelong wa re ba ka nna ba se thušege bona goba ba senyake thušo gone bjale mara e a theoga e ya baneng ba bona e thoma go bona laike o ka re ga e tšwe mo taba ye ge o ka e lebelela ntate Morota ke a kgale go na le ntwa e kgolo ya family Morota ga ke lemoše batho ka gore re šetše re tsene ka mašemong a batho gore go kotsi ga ka kang gore ge o le monna mpete wa ga go robale ke basadi ba go feta ba babedi go bona mpete go bolaile basadi ba bantši go bolaile banna ba bantši ge o le monna o ne le mosadi a rwala dibeke a ya gae o tšiša mosadi o mongwe a robala mo o monna wa lapa bošego wa robala ga o tsebe se a se fakelang ka mofase ga lenterase mosadi ya gago ga e tla o tlo robala mo a hlabege gona mo o khwetše ka nako nngwe o ne le ngwana o monnyane a tla robale gona mo godimo ga mathathale batho ba bangwe Morota go o dula le bona morero wa bona ke gore go kgaogantšha le molekani wa gago ke go nyaka go bona Morota e ba wa gaga noši and then ge o tšea basadi ba babedi o ba robatša godimo ga mpete o mo teng o bolaya mosadi ya gago gobane le go ka rata mosadi a ka se tsoga go boditše gore go naganela eng o ka mmitša wa re tla a ya go feta go bomoremi ke ya kua gape monnola ke a mo rata ene ke kgale ke tlhaboa le ke lapile ke nyaka go ema gona mola ke right go khwetša mo gongwe bomoremi le bona ba sene pelo a go fa motho maele gore monna nte o e dirang a se yona ba lebeletše se ba se lebeletšeng go sa ba thuša mothola a tsamaya ya magweng a fihla kua a bereka lenterase la mothola banna a re hlokomele ke sa re gore ka sapoto ke sa re gore ke banna ka moka ke sa re gore Morota a re hlokomele basadi ge o le monna o ba le mathata a mantši a o gatlhanang le ona mo bophelong mebereko re nagana ka dilo tše dintši a nke nako nngwe re no nagana go setšha mepete re setšhe dilo ka moka ra lola ra re go lokile wa ikwešiša fela magagešo le ge o ka ikutswa se ka te kutswa godimo ga mpete o robatšang mosadi ya gago se ka te kutswa godimo ga mpete o go robalang bana ba gago se ka te kutswa godimo ga mpete o go robalang lapa la gago
sa mathomo go bontšha basadi rumo ya gago o nyatšiša mosadi ya gago ka batho. Mosadi ga e tswa ka ga gage nako ngwe o no tswa seabe ya dilo ga botse wa kry-a mosadi o mongwe ga itla a lebelela mašaedi a mo ka moka Yeah. o tla boa a ya go dula fase a re rumo ela nka iria so monno o tlo e rata wena wa tšere o kry-ile mosadi gante motho o godimo ga morero. So le go basadi ba seke ba robatša banna godimo ga mpete ye e le go gore morota ke ya banna ba bona. Ene le wena o le monna o ska ya ka lapeng la motho wa ya go tsena ka gare ga rumo e leng gore go robala yena le monna gage. That's why banna ba bantši ba go bala gobane ba tsena ka gare ga malapa ba seng ba swanela go ka tsena. So se ya bona e ka kgonagala gore go tlogeng kua o hlabile ke kamora ya gage. Lendrase le a bolaya go bona mmele ne morota o swana le koloi. Koloi ge ile msa morota o ka se reke gone gore o e tla mo tseleng ba re koloi ela e nokile engine. Go tla be go tseneng ka mogare ga engine eo go tšhetšwe eng e leng gore e hlakahlakantšhitše engine. So mmele gore o hlakahlakane o hlaba ke se sengwe. Leotwana la koloi le ka se no thoma la pontšha ntle le gore go be le nto e hlabang goba le bethe pothole. So ge motho wa baba ke loto ke sešupo sa go bontšha gore go ne se a se gatileng se go baditšeng loto le la gage so se siwa ba o tlhabegile. Ene bokotsi ba moleko ke gore go boloka motho le moleko go na le kgonagalo gore moleko ola o tlo o boe o kry-e le gore o tla ka mogare ga lapa o tla go fetša ba lapa ke ntwela nako ngwe o hwetšeng ba re batho ba lapa lela ba hlokofala go swana. Lebaka ke gore ge bolwetši bo tšere motho ga ba bereke gore bo fetše ka yena owe. Ge e le gore nto e tšeang batho e epetšwe ka mo gae goba ga ya epelwa ka mo gae e gašitšwe ka mo gae then rena re no re ge re fetše o phutha ola ra boa ya swara o mongwe ya motšea ra boa ya swara o mongwe ya motšea then re lemoga e le llata rua le mo re ya fela ne re fela go swana. Ba ga gešo ke lebogile re ka mašemong a batho ntate morota. Aga. Nna ke lebogile ke leboga batheeletši ke leboga babogedi ke leboga thata magagešo ke ngwaga o moswa a re berekeng tate morota. Modimo a šegofatše batho a ba fe mahlatse le mahlogonolo go sa re gona mo re ya bereka ke bona o ka re dipula ke kgale jana ba le di khutšitše banna ba ba tla tsoga ba ya go lebelela pele ka kua nokeng gore go buang ge go le gabotse ba tla le botša ge go ganega le gona ba tla le botša fela le wena ge o le molwetši go ka kua wa kry-a noka e tletše go falala se ka dumela go tsena o botša ke nna ke le moroka ke rialo morota ke a leboga. Alright, go tswana Isma Iskeri thate o ratelo le mo gaufi lena a re tsweleng pele go thega monna go mangana 98.7 meretse gore ga o lefia ga go le yona le yona re bora kopana gape letšatšing la bosasa go tlo ra senyano fitlhelelo lesomepedi wa latela wa local wa latela SK FM ke mokwanti ka lenane go la midnight calls by